Mwen pa blak de ki sakte. Nan le men, mwen ta voun tak ni la men. Imigrasyon lagi nan moun dam. Mwen pa do ki sakte revem na bati da imigrasyon ki nan imigrasyon ki nan se do men. Yo nek ou pa konnen nek, pande ma po imute nan do leng ma acho bagay men. Imigrasyon from nek, imigrasyon pipe ma iti men. E pi not imigrasyon a iti men, fou pipe mtume se do men konnen. Yo, gat sa privé nèg am yon sen. Mwen ka sa iti pou mwen se. Pi, kodan poko ki vam ta ambite mgila na mboko na ki peyi pou mwen na yo la. Parce que na mitan fonte a mou dormi. Mitan fonte a mou dormi. Emigra pa imigrasyon mou, mitan fonte a mou dormi. Ame gele se men bay sak sot li film la. Ou konen min se nou mek san va bie. Ou konen ba yo bato bon. Ba san bla bla. Yo men, ou va konen mache 100 good minute men. Yo fin 20 minutes la pou mwen. Lemay gat tukot mwen, pa ka jen minute la men. Sa kwa sa? Yo bloke minute la, ou tout an bagen visa, mwen tap jen minute la. E minute la sou, ina pou bagen. Sa pire. Mwen jen mou chap. Men nan 2 minutes sa men, de tout ko bayo gol la. Ou konen mwen ta Haiti men. Mwen levon jou maten men, mwen prete 700 goud nan Digicel men. Mwen ka ato pate manje basen te kwa. Ou pa konen, mwen nan manje vin 100 goud ate. Mwen met 100 goud nan poch mwen, nan men poch se ma telefon nan. Se le men gade m chache 100 goud lan pa wel men. Mwen se lan po telefon nan men. Ou te dwe Digicel 100 goud di. Mwen konen se le man gade nan mwen pa telefon nan men. Lan gade mwen Digicel kite mesaj pou mwen. Yon ma pale men ta men bouchou mwen che. Lan gade mwen Digicel kite mesaj pou mwen men. Li di mko sa ou 100 goud lan te pwede lan li wè 100 goud lan pwede mwen all do mwen. Baba! No.